Pak An, pernah tak kau rasa macam ni kau ada model yang accuracy dia 99%. Tapi bila guna real life, dia tak berapa nak bagus. Pernah, confusing macam mana boleh bagus tapi tak bagus. Sebab accuracy saja tak cukup. Kena tengok matrix lain macam precision dan recall. Mari kita start dengan accuracy. Accuracy ialah peratusan ramalan yang betul dari semua ramalan. Senang je kalau 100 ramalan, 95 betul, accuracy dia 95% kan? Tepat. Tapi masalahnya, accuracy boleh misleading. Terutama bila data tak seimbang. Tak seimbang macam mana? Contohnya, email spam, dari 1000 email, cuma 10 je yang spam. Kalau model predict semua bukan spam, accuracy 99%. Tapi model tu tak catch spam langsung. Tinggi accuracy tapi tak berguna. Jadi kena guna matrix lain, precision macam mana? Precision jawab soalan ni, dari semua yang model predict positif, berapa banyak yang betul-betul positif. Oh, fokus pada yang model kata positif je. Betul, penting bila false positif sangat mahal. Contohnya, email spam filter. Kalau filter label email penting sebagai spam, kau terlepas email penting. Kena tinggi precision. Recall pula macam mana? Recall jawab soalan ni, dari semua yang sebenarnya positif, berapa banyak yang model berjaya detect. Fokus pada yang betul-betul positif. Tepat, penting bila false negatif sangat bahaya. Contohnya, disease detection. Kalau model kata pesakit sihat padahal ada penyakit bahaya, kena tinggi recall. Boleh bagi contoh, satu persatu nombor. Oh, kebayangkan kau buat cancer detection model, ada 100 pesakit, 10 ada cancer, 90 sihat. Model predict 8 ada cancer, tapi 7 je yang betul. Satu false positif, orang sihat dikata ada cancer, dan 3 pesakit yang ada cancer, tak detect. False negatif, bahaya. Macam mana kira accuracy dia? Betul ialah 86 dari 100, jadi accuracy 86%. Nampak bagus kan? Tapi recall dia cuma 70%, 7 dari 10 cancer patients dia yang detect. 3 orang terlepas. Dalam kes cancer, recall lebih penting dari accuracy sebab false negatif sangat bahaya. Kenapa penting sangat faham beza matrix ni? Sebab pilih metrik yang salah boleh membawa padah. Ia bergantung pada problem kau. Spam filter, utamakan precision sebab false negatif tak apa tapi false positif boleh hilang email penting. Cancer detection, utamakan recall sebab false positif boleh verify tapi false negatif boleh membunuh. Faham trade-off antara accuracy, precision dan recall membantu kau buat decision yang betul. Ringkasnya, accuracy untuk overall, precision ialah false positif, recall ialah false negatif. Tepat dan pilih metrik yang sesuai dengan problem kau. Jangan tengok accuracy saja. Dalam episod depan, kita akan belajar tentang algoritma pertama dalam ML, linear regression. Best. Saya tunggu episod depan.